Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Adib. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita mau makan lagi. Makan seadanya ya. Gak usah berlama-lama teman-teman. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Geus lapar manten teman-teman. Hayu urang tara ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Goreng jengkol teman-teman. Ucuk daun hui teman-teman. Ucuk daun singkong. Tahu goreng. Mantap teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman, aduh. Bakwan. Menu loba tapi tejung naon teman-teman.
Mm, mm. 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 Tahunya mantap. Mm. Mm.
Mmm. Mhm mhm. Reubuh dah harta lobet teuing menuna mah. Mhm. Waduh, lauk lebar. Alhamdulillah teman-teman, dirasa nikmat banget teman-teman. Jangan lupa dukung channel Kang Adip dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.